od najblistavijih umova čovečanstva. Vizionar koji je sanjao o globalnoj bežičnoj komunikaciji i besplatnoj distribuciji energije. Nikola Tesla. Čovek čiji su izumi iz korena promenili svakodnevni život. Indukcioni motor radi na principu naizmeničnih struja. Ovaj revolucionarni izum ušao je u svakodnevnu upotrebu. Brojne industrijske mašine i uređaji, električni automobili, kućni aparati, železnice, pumpe za vodu, uređaji za rudarstvo i još mnogo toga. Naizmenična struja kao najefikasnija alternativa jednosmernoj struji. Ovo je dovelo do pravog rata struja, takozvanog AC/DC rata između Nikole Tesle i Thomasa Edisona, nekadašnjih poslovnih partnera, a kasnije i ljutih suparnika. Tesla je iz ovog sukoba izašao kao apsolutni pobednik i to u velikom stilu, jer je odlučeno da velika izložba u Čikagu bude snabdevena naizmeničnom strujom. 1. maja 1893. godine hiljade sijalica zasijalo je i osvetlilo paviljone izložbe, što je Edisonovom sistemu zadalo ključni udarac. Tu su i visokofrekventne struje koje su omogućile generisanje visokih napona. Bežični prenos signala, čime su postavljeni temelji radiokomunikacije i mnogim drugim bežičnim tehnologijama, trenutno možda i najpopularniji Teslin izum. Daljinsko upravljanje radiotalasima. Nikola Tesla demonstrirao je svoj model broda koji je mogao daljinski da se kontroliše. Ovo je preteča današnjih daljinskih upravljača. Imao je pravu viziju budućnosti sa planom za svetski sistem. On bi omogućio globalni, bežični prenos vesti i energije. Ovaj sistem uključivao je međusobno povezivanje svih telefonskih centrala, bežični prenos muzike i mnoge druge inovacije. Tajna oružja. Tesla je eksperimentisao sa uređajima koji su mogli uzrokovati velike potrese. U pitanju su bile mašine koje su usmeravale snopove čestica toliko snažne jačine da su popularno nazvani zraci smrti. Zbog okolnosti koje su ga pratile, ovaj projekat izazvao je velike kontroverze još za vreme Teslinog života, a naročito nakon njegove smrti, jer su mnoga pitanja ostala pod velom misterije.